Kumurekere wodi yabo Morenda ime yabo Nchali okugendera kwagachwa gwechiro yasuneka nigento abatumeki bechireye abagokerete koraria nigo erache gokonya kurusia abaonchoreria asipara nabo igo gwekenga kurua somo basomo tindi nonyenenga kiembura. But tuna request gavana wetu atumalizie soko yetu hapa mjini Suneka ndio watu tupate kufanyia biashara huko ndani. Juu kuna wengine wanatandika kwa mabarabara na watu wanatakikana kupata penye wanachikinga. Aboigo okobekwa wa Kapros asechireye naboigo chinchira chinyetanaine negento kyogochia goikirania obonchoreri obo. Nashukuru sana kwa gavana wetu juu alikubali akametutengenezea barabara. Vile kwa hii barabara yenye ilikuwa inatusumbua hapa ndani ya Shoko alituwekea Gabros na vile alituwekea Wapros, at least watu tunauza vizuri na kuna stress. Asense moyende niga serikali yabekiro mokia asamangana yobochenu akwenekio kwagachwa gwechiwodi chabasacha abakungu amo ne yabana se health center yaliotachi gokonya bamenyi bensemeye aboigo gokoro kwagachwa gwe dispensary ya Kiabusura aboigo kobeke sora ase dispensary ye kando no kwagache nyumba ya Kebara gokonya batumeki bare ase center ya Kiabusura. Abamenyi bekenyoro kiabitare nigo bagokerera umuroberio bwa serikali ya Kisii kwagache gesima kia mache imeye skuru ya Bitare SDA Hybrid Senior School nebitacho kobekwa isiko gokonya abamenyi aba gukora umuchando bwa macha sensemeye. Macha yatokonyire korwa gacheta abangina bonsi n'abana bonsi paka abana besukuru bakonyekire bagachire roja satambe bono twanyolira mache tokoteba gakia macha tigagenderere tuyarinde anyare ko bagotokonya. Kwa mheshimiwa wa Simbalati na mshukuru sana kwa sababu kwa hii mradi ametuletea hapa, tunamshukuru sana kwa sababu maji yanasaidia sisi, tunapatia ng'ombe zetu, tunakunywa, watoto wa primary wanachota hapa, wa secondary wote. Kwa hivyo namshukuru asa maji ya mheshimiwa atuletera atokonye sana asicho nyumba tinero mwemusio yito atokonyire ba wote na Simbalati atuleta maji haya igaso bwenge simba na bakuya na kitamuvire na tutoroje macha iga tokonyire county government yeito twatebire ngambo ya mono nande egendere gukora boyo macha ya konyire ekinyurugie ito gyonsi boyo pake skuru na morocha iga skuru ya konya kirimono abana ba konyiru igo bono muchando bwa mache oelira sekinyureke kubatikana no kugania igatie chipara chia rosigwe ase wodi ya Morenda ngamone para ya Nyanchabo liokerio ya Masegege bomachoge amone yali otachi tumaini yo abamenye nsemeye bagokerete na kugania chinse mwenke chitigarete gokorwa ogambi amana se pale yo arati atatengenesera nebekirera moro mubuya kuchimono ngota konyero basombe bwechi emesie amatoke kwaenda karano na yande gojisuneka. Ile kitu nilikuwa nashukuru sana ni kwa sababu ya mzae Simbalati alitutengenezea njia na akatupromise ataweka makarabati atuwekea malam ya kufika ile njia ya chini ya Nyangoge, lakini ile kitu wamefanya tunashukuru.